Meghalaya State Skill Development Society balakershan da skills Meghalaya hakashipau tarik no pra kala penlong ya kajingelang kemenlang bar kisan pongut kisamla na them boirembong ki bala pendep iki training ban airong jan ban tirksai ban than jan rusom bala penya da ke Airy Weave Private Limited hashnong krong hulu uba daman bait lamare MLA ke umroy ulalong ukongsan bat uba rangken sai karbuki MDC ulalong usembur kongsan hakani kajingalang lekmen lapen shngan ru de kong Yaisha Rambai Director of Airy Weave Private Limited ba Samuel Nonglaj SDO MSSDS B Thaba na Bhoirembong Block lasam arpunyo tuli ki kot thirksai balakershan ngobha de ka Selco bat Mozuni Socio Economic Foundation ka Airy Weave Private Limited mardor kala penrungkam hapo jongka laipuh nyo na kini kisamla ki bala pendep ya ki training Haka jingkran lengkot uba daman bait lamare ulaya ro eki jingtrei shitom bat jingminot jong kini kisamla ula kentu banetre shitom ban yok het yaki so bat hyang haka jing em jongki Berim purity berim siap dong saya kira-kira rumah Iim te senrang ru daki khai khaki khampin susu pilawan bet rembai to ku blai sibon esa blai sibon sa sisa rembai geroni Thang hau benai Agos yaki yaka kam thanjan ke jonga bat nangta ngasngau ba kajing mentoi kalau yo yanga bat hakashi benai ngala yo kumba pra hadu khat arajai hakashi benai ngala yo nakane ka kam thanjan ke jonga bat ngadon ro ya ka machine ban thiar yo opsai ujonga ngapendon kam hi ya kataru te hakabayadai bat kajing yarap hayeng hasem ro kalong kaba lamtoi yang asibon ya kaban pendap hakayeng kasem ke jonga tangtai ku blesibon haduk kata-kata menai wan itu long kemei keren hane iong bai kamai stio mo apa stio sibnai iyo haduk khatar ni khatar sipo kharwe hajar ngaso kemen kata namar bang so sorong ro bagi dei nega than bagi dei nega than mangalong kum MLA ngaso sorong haduk kata namar bagi don kum kini bat kamtam ngai kuble beng sa siseni kong rembai ibadon dikata ke mensem ban ai bala ban ai ka ban ai jam ban ai ban imja keporo yakini ki para pagi yakini ki long kemei bat yakini ki long kemei bat ki don ki samlaru ngana ai mensem so yapi kong rembai bat pinang la so ban penkiu ban penhe yakini ke sentar ke jongpi banga kermen skem hero bakin mi bonba kilong kmele ne ki samla kan thai kamtam bakin mi bakin snai ki jan ki baper ki biang no biang ki internet ha ki por ki si ki pansawan hawat dapat kumne bayo certificate kini kilong kme bat ki samla ki don ngaso kuman hado kata-kata bapilayo ladon ikam bapintrei dan ini punya sekemana ke jing im ke jongpi namangan OYP menta kanu ka kamro nginem kiu rebut sejerong niap don kemen semban tresitom kanu ka kam bangilero para borga sa ombet kanu ka kam bapile tole na do mensem nama punya ban ke muso jong ke jing job muso patiang hoy kumbapet menta ngaso kemen tamangipat kumkinong mikmat kumkinong sensar hadar yu pa yu plang kumanga ba di MDC barohi kinong mikmat kiseni namar nginemla ada ban pembiang ban penhun yu we upaj ba namar udon dak hajar ngut kumapilayo jing mentoy menta kini balayo igani ka certificate ki bala pas igani ka training kade ka jing kerkupa ho pinaya sakmat na tresitom bad hero kidon pat bateng teng kapoy nga baka jaw umat nga pet pa di kiblu
kibadan hapokan ki konspirasi jong isi sinong ki baper ki badok tangka ying sa ro bumdon idon ni wele ying hante hapo kete dan bajia baya bru ngale jang ta mga bari MDC ngila jawi ko umat damar itay temen ibadan langut ki kon ukon bahedo ulayolok ulalej uba arpat uba long uba anna uba miosnyo bhaw duna khodmet bopli but uba laipat utaro ulalejing lok email asa tang baru tau khon uba kelut tengah isne hado kata bagat ithya tang gawe kamera baro arngut ke keme bartau khon ki thya gawe kamera kama susya basuker sudah malum mala ka sundup kot kidon kum kita ki jairo kidon nang bon ba apa ni konspirasi jongi tambangap wala kataro ngamdo mensim haga jingdon ang kadu ple terang kendar bat nga ngayale pan maramot ngiwat kilar kilenti bat mga buru MDC banyarap kum gitu kijat Yataga daw kani kalong ba ile banga pensneu